Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nifuje kubagezaho inkuru nziza kuri mwese, by'umwihariko ku babyeyi bamaze igihe kinini bansaba ko nashyiraho YouTube channel y'umwihariko ku cyumweru cyahariwe abana. Muzi ko rero tugira icyumweru cyahariwe abana, aho turebera hamwe uburezi n'uburere, uburyo wakwita ku mwana wawe agakura ari kuri kamere ndemano Allah yamuhaye. Kubw'ibyo rero aka kanya tuvugana, iyi video ikaba ari nayo ya mbere yageze kuri iyi YouTube channel. YouTube channel ikaba yitwa Khalifa Kids TV. Akaba ari umwihariko gusa ku bijyanye n'uburezi n'uburere w'umwana kuva avutse kugeza ageze mu gihe cy'ubukure. Amazina yanjye rero banyita Senyumva Khalifa, nkaba ndi umuvugizi w'abana. Mu byubahiro byanyu min fadlikum, ndabasaba yuko mwakora subscribe, ba uwa mbere mu kuyisubscribinga ndetse no mu kuyigeza ku bandi, dore ko abanzi b'amahoro bashishikajwe no kwangiza abana bacu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.